Kei te whakatairanga te toi hau o ngā kura tuarua o te motu a Patrick Walsh I te whakaaro kia whai tūranga ngā pirihimana ki roto I ngā kura tuarua. Hei tāna māreira pea e mimiti I hoai te mahi whakarekereke e rite tonu nei te kitea I ngā kura I e nei rānei. Koe e tēnei he tauira e hāngai ana ki ngā mahi mō rikarika kei te kitea e hautūhia ana ki ngā kura tuarua puta noa. Ia e nei ko tērā kei te aki hia e te tumuaki o te kura tuarua o hone paora ki Rotorua. Kua tae ki te wā me tirohia he rongoā mō aua mahi. Well, I guess it's a matter of resourcing. If the police have the officers available to be based in schools, I think that should be done. Hei tāna no, ma te whakamana I te tū o ngā pirihimana ki roto o aua kura. He tohu nui ki e rai pōraru hiana nā ngā whakawaitanga o tēnei au, te maha he Māori. 9 times out of 10, when you take them home, you find that there's an alcohol or drug problem in the house as well. You can't blame children because basically they imitate what they see. If they see violence in the home, if they see substance abuse, then that's exactly what they will do themselves. Nā te kitea no I te piki haere o te kaute o ngā rangatahi, e pakangāna e tahuri ana ki te patu I tētahi me tētahi. Arā te take e whakahauhia nei, kia whakaurua ngā pirihimana ki roto I ngā kura. Ki tā Robert Tia kua te kaumātoru tau e hautū ana I ngā mahi pirihimana me ngā rangatahi. The curriculum is jammed with a lot of other stuff, so our time is very valuable when we're getting in there, but we do get in there, we're there in their face. I think one has to look at it in terms of preventative policing. It's a model that's worked really well in South Auckland. It's worked in Hamilton. If there is something that's happened, we will go in there and try and deliver a program that meets the needs of our community at that time. He take nui anō kei te ata tirohia. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.